Pemirsa kasus penyakit mulut miwah kuku PMK mewali nibenin banteng duen peternak. Sinali tunggilnya banteng duen krame ring Kabupaten Karangasem. Manut Gatot Saneka Polihang PMK ngawit nibenin banteng duen peternak ring Makudang-Kudang kecamatan. Sinali tunggil nyane ring Desa Besaki kecamatan Rendang. Sangkaning keni PMK banteng duen sinali tunggil krame ring Besaki sani maarge dasan yute langkungan mati. Sinali tunggil peternak saking Banjar Batu Madeg Inyoman Gisid Mausang, PMK nibenin banteng saneka piare ngawit petang rahina lintang. Banteng saneka piare cungo ipun metatu tur mendidih-didih. Parindikan sane patot talar kebausang oleh ninyoman remin. Ipun latarang banteng sane kapiare ngawit saking antuk jihna keni PMK ngawit tigang rahina lintang. Kepala Distan Karangasem Inyoman Siki Ngurah Mausang antuk nincap nyane panglala PMK para peternak kaaptiang sayan yatne ring panglala PMK. Antuk nes panglimbak PMK puniki anggandani sampun ngemargiang komunikasi informasi miwah edukasi Majeng para peternak mapaikatan ring baya PMK taler kaudohang mangde digelis ngelapor ke petugas kesehatan hewan. Satios punike taler kemargiang vaksinasi majeng banteng sani kaduenang krama. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.